Te bîra min berê li Almanya yanî Kurdên Sûriyê ji ber ku hejmara wan gelekî kêm bû zêde nedihatin naskirin ji xwe gelekan nizanibû ku li Sûriyê Kurd hene. Behsa salên nodiyan dikim yanî piştî salên nodiyan jî li ser Kurdên Sûriyê kêm tişt hatibûne nivîsandin. Li piştî sala 2011 edî ku şer dest pê kir bi milyonan xelk koçberên derva bûn edî kesek nema ku bi Kurdên Sûriyê nebîstibe pê nehesiyabe niha Alman ji navê Sûriyê zêdetir meselen navê Kobanê gelekî baş nas dikin ew jî ji ber şerê Daişê û berxwedana Kurdan li wî bajarî. Münasebeta vê axaftina min çi ye belkî hûn merak bikin ji ber ku ez ê behsa keçeke ji Qamişlo bikim li Almanya pirtûkek bi zimanê Almanî li ser çi nivîsandiye li ser çanda Kurdên Qamişlo xwe çanda bajarê xwe nivîsandiye. Ew keç navê wê Şîrîn Seyda ye ji sala 2016 ve li Almanya dimîne pirtûkek bi navê Çavên Pîrka min nivîsandiye. Ew pirtûk ji 12 çîrokan pêk tê di wan çîrokan de behsa jiyana li Qamişlo dike behsa cejin, havîn, Newroz, şer û xemên bajarê Qamişlo dike. Şîrîn Seyda niha li Almanya beşê antropolojî yanî mirovnasî û ragihandinê dixwîne di kovara hêviya Hamburgê ya Almanî de jî li ser pirsên koçberan bi zimanên Erebî û Almanî dinivîsîne. Şîrîn Seyda ji Almanya ji bajarê Hamburgê li gel min e. Şîrîn dem baş û xêr hatî. Kanekî behsa navaroka wê pirtûka xwe bike. Xwestî behsa çi bikî? Dem baş. Dengê min tê? Dengê te baş tê. Tamam. Ez wekû te got kitêba me navê wê na Çavê Dayika min e. Ew fikra kitêbê hat me wexta min kitêbek din dixwend kitêbê Kûrî bû ser jinîkekî diktiban di sed salî re di herbê Kûriya de û ev tiştana digotin û di axir kitêba wê de digot jinik bi hefîrê xwe diştexile û jêr dibêje çavê te çavê min in yanî. Weçaxê fikra hat bîra min û erê ez çi qesî hatim Almanya, ez çi qesî bixwînim, ez çi qesî Almanî bixwînim bes çavê min çava dayika min dibîne yanî û çavê pîrka min dibîne. Weçaxê hesiyan bi mes'ûliyetekî yanî انه divê ez qisetê ê ehlê xwe û ê Qamişlo yanî ew medîna ez vê nas dikim Sûrî gişî divê ez qisetê wana ji derve bêjim xaseten ji cem Almana û لأنه ez antropolojiya dixwînim li Almanya min gelek dît min qala thaqafeta gelek alîma dikin bi thaqafeta kurmancî gelkî kêm tê de. Hiç di Almanya bixêrînim yanî. Te navê dayika xwe jî navê Kurdî nivîsandiye yadê ne? Navê pîrka me yadê ye. Pîrka tê dayika tê Şirîn. Te got pîrka min. Pîrka me. Pîrka te ne? Lê te ew ku gotina Kurdî yadê xistiye nava yanî navê Pirtûkê çi ji Almanyê re înteresant e? Yanî çi înteresant hat ji navaroka Pirtûka te? Ez dixwazim Alman çavê Almanan vekim yanî kitêba me ez dixwazim ewena xwe bi kitêb demîr ena yanî miktuban demîr ji bo ewena erê ez ji bo ewena werin û beîşin yanî dva duwazde qiseta betelê film betelê qiseta me Qamişloyê fe ewena gelek طريقات أو دعايشن يعني أو تحسن أو يعني تبيج أو حجدكن أو معاناة دبينن فمتخص إنه يعني أزنما إنه قامشلو إنه هو عدد به وناس بكن ج أخباره بس بحسن بقصتها يعني أف أنا كسر قارة هناك أف شخصيات أنا إيه حرو جيل ورن مثلا أباني جيراني أشتنا إيه ما عايشين إيه أبطال بون أساسا. طب خو أوديتنا يعني مثلا ev lîstikvanên fîgorên van çîrokên te te ji fantaziyên xwe ji xeyalên xwe nivîsandine ya jî tu jiyaye pê re? حردون يعني جي فانتازي بس أغلبي وأنا أشخاص مو ناس كرني يعني بس أري بس إنه أكيد مبالغتي دي أكيد
يعني أكيد تشتك درامي تيدايا بس أسفازم إنه أصولي ويهن يعني أصولي ويني أجزري ويني أشخاص إيه مو عايش عندي يعني مرود بيجي تنكر يعني تنكر تجربة بينا قلت أنا عايشي يعني تكار تجربة مظلم بك بس أساسي وينا أكيد تعيشي يعني ف يعني وخشك از الگورا کو دبینم یعنی جوان چاپ کرنا و جوان هاتیه چاپ کرن لهامبورگ چاپ وی اف پرتوک أي الهامبورغ مكتوبان دي لکدرت پیدا کرن شیرین اف پرتوکا لبیبلیوتیکان لپرتوکانه یان کتابخانه یان ته پیدا کرن الحمد ببليوتيكا هنا ألمانيا وتكاري أونلاين مروكاري يعني ببه يعني عرضك أونلاين تكاري من صفحة تيك في صفحة دو تتببه اف الحمد دولتي عالمية مروكاري بين يعني اونلاین کاری اف أونلاين تجربه تایا یا کمینه أري أول تجربة أو بخوا إما ببري لأنه متخصص ألماني بعلمهم مقلة مسابقات كتابي كنت هناك جواز نجحيم هناك جواز نجحيم بس بخوا أول شيء متجوزي بخوازم ناس بكم جواز ألماني بعلم جواز ستيلي خوني إيه خوتشيكم و وحتى جاهز هاتم بكتبه أو بخوا أوجي بدايتك يعني رو بسيطة لأنه قصتي بتوجي كان قصتي يعني هنديك نوقاسي ندس من يعني نوقاسي زحمة بس جبون وبدايتك يعني إن شاء الله أتشكي اها يعني تشكي اف بصير هرچقاس شیرین لتگدارید کم تجربه ازمونه تایا یا کمین بجی لوکا نویسکارک خدان تجربه دا خفی يعني اديد خازي بردوام بكي نفيسكاريه أخوازم طبعا يعني وقتها مشيب يعني أكتبيج وقتها مشيب أي خبرات عن بيتر مصر ببا از قال كي تخوازم دي كتابتي دا يعني نفيساندن باش بكم لأنه استخوازم يعني كيف عم قال كي جتشتي إنه تشكي بصنعينم كسك باش يعمل نصنع عندي كيف عم أفكراهن قال كي تستنتج مرة يعني بقولوا يعني استخوازم كتابتي بمنظم بس أنا كتابة مرود بيجي منكر يعني عربي مرود بيجي ما بيتاكل الخبز يعني منكر لا انت خير زوزو برا يعني تجنهافا هي فيها قطنكي نعم مثلا از نهاد بينم تداخفي از خورات بيجم نفيسكارك باش جي شيرين درت كذا نفكر شيرين مثلا هناك نفيسكار هنا اگر نفيسكارك سركفتي بي باش بي دكاري خو بنفيساندني خودي بكي ها وسنه فكره كو حر نفيسكارك برچيه حر نفيسكارك برچي ماي شيك بيرنگيتنا نویسکار هنه نوبل ستاندنه نوبل تزانی برای کی خیالی نویسکار هنه دچنا پیشانگهان پرتوکن خو دفروشن برای کی باش قزنج دکن دی نویساندن جوان را دبه چه دبه مهنه یعنی دبه پیشه بغوف آلمانجی را دبیجن یعنی دی یکشترا بروفریش دبیجی از نویسکارم شریف شتلرین دی یعنی والله جوه که جنها خونه ترسینه بیده هره تدبی يعني شما دكاري ببي نفيسكارك قال لك مازنجي خلاطين مازنجي بستني إن شاء الله أبا يعني الخوازيع منه جبولة أجي يعني فرع أنثروبولوجيا قال كي يختم بدخون كش مرتقوت انتهار ورشب كي تتبرا ناستين يعني أو أيام تخوازم بخين جبو مرو بعيش يعني جبو أفكاره بيتر ناس بك يعني من تخص فورا ليتراتورة يا كتابة فورا بعلمهم لأنه كتابة نعلم دفيت بعيش حتى تكاري بكتب راست كيف من هات ميفانا مبوي و هر سركفتي بي براستي يعني كتشك وقتا كو يعني چند سالن لألماني برتوكا كيب ألماني دنويسيني نهندك براستي بلكي ألمانجي شوك ببندما كنت فيري ألماني بويتك برتوك نويساندي نكيمه شيرين سيدة نویسکارا کرد ج آلمانیا ج باجار هامبورگ سپاس سباس